Om Swastiastu. Oke, sedurunge lanjut, giring klik like, subscribe, tur aktifkan lonceng. Giring sarang-sarang lestarian seni lan budaya Bali. Matur sukses. Om Namastu Namo Sidom. Om Swastiastu. Inggih mawali malih ring channel Titian Dode Wingin. Regala sane mangkin Titian jagi pacang icen niki pupuh nomor 5 nggih wonten tambahan. Niki request saking semeton Pak Kamar niki nggih selaku klien gong. Dan aturan semua banget untuk dukungannya. Alar matur semua majang ring semeton sinarang sami sane sampun ledang kayun klik subscribe talar nonton video tidak niki sane wau bergabung nggih selamat datang ring channel Titian Dode Wingin estung karo channel niki preside ni channel tutorial sane mudah dimengerti nika nggih kawitan mungkin kupon nomor 5 niki langsung nika ijen yang sane misi bilas nggih tan daging bakalan ini kawitin sirge ulang sirge langsung itu dari regong ke sir kengetan sir sir jumpu junggi makin dari gong nih kok sir ulang sir kalau nama le sir pun dari ini upoh nih de jumpa jungkapa de jumpa jungkumpa pun niku ulang 2 kali niku nggih sekali niki sir de jumpa jumpa de jumpa jumpa kalau nah 1 kali mandan pun nggih bertahap niki nggih lurusan sir pun kalau sir mungkin ada 2 kali sambungannya sir langsung nyagrap nih kang ede kok sirge pun 2 kali nih kok makin sambungannya sirge ade gitu sambungannya kalau orang sirge regong patah bukuh sekali itu ring sane kenawan demunan sin mungkin sambung ulang sin sin mungkin tempo sedang saya sedikit sin ulang sin ini cepatnya sekali niki ulang niki ranumun dari motif nomor 4 nggih dan sekali niki cara nyambung niku biasa niku sir cung terakhir niku sinarangan dengan gong usaha niku langsung cagrap jidit niku cara nyambung buku nomor 5 sekali niki oke tulisan dari buku nomor 4 sing langsung niku jumpa kalau nyambung nih dari buku nomor 4 nih terhadap buku nomor 5 niku nyagrap deh sing
ulang. Sir Oke, fokus ke pupuh nih nomor 5. Pesan gong. Sir Halo nang. Sir ulang. Sir langsung bagian temponya. Sir Sir ini ngangkat temponya. Sir 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 mungkin temponya agak cepat. Sir sekali niki. Sir sekali niki oke. Mungkin bawaan malah pisan dari awal. Nomor 5 nih. Sir ulang dari nomor 4 nih. Dari nomor 4. Sir tiang rasa ampun cukup jurusan ke ulang-ulang videonya iki balik pisan tiang matur kelingan ke aksinya ke dengan teliti nih caranya milah sering hijau daging kepak ya milik mantan ini mantan iwang tiang nas gang rendah senam pura kalau tiang aturan semua banget mungkin sinap tiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Dewa menap ke?